11 مای президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии Чин шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Пекин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии мардумии Чин самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. 11 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Пекин бо президенти Бонки Осиёии сармоягузориҳои инфрасохторӣ хонум Зоу Ҷиаи мулоқот намуданд. дар вохӯрии масоили ҳамкории кунунӣ ва дурнамои робитаҳои судбахш баррасӣ шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми ин бонкро дар пешбурди лоиҳаҳои муҳими зерсохтории Тоҷикистон баланд арзёбӣ намуда, ба роҳбарияти он барои дастгирии пайваста аз раванди рушди кишвари мо, аз ҷумла дар сохтмони нерӯгоҳи Роғун ва навсозии нерӯгоҳи Норак арзи сипос намуданд. зимни суҳбат таваҷҷӯҳи зиёд ба густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои зерсохторӣ ба мисли энергетика, нақлиёту роҳсозӣ, обрасонӣ, технологияҳои рақамию сабз ва ҳамчунин кишоварзӣ зоҳир гардид. тавре зикр шуд, ҳоло дар Тоҷикистон як қатор лоиҳаҳои муҳими зерсохторӣ татбиқ мешаванд, ки ҳаҷми умумии маблағгузории онҳо аз ҷониби бонк $400 миллион амрикоиро ташкил медиҳад. дар фарҷоми мулоқот нақшаи дарозмуддати сармоягузорӣ миёни Тоҷикистон ва Бонки Осиёии сармоягузориҳои инфрасохторӣ ба имзо расид, ки барои татбиқи он ҷудо намудани беш аз $800 миллион амрикоӣ аз ин бонк пешбинӣ шудааст. Ёздаҳуми май дар шаҳри Пекин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону намояндагони як қатор ширкатҳои ҷумҳурии мардумии Чин мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи иштирокдорони мулоқотро ба фазои мусоиди иқтисодӣ, имкониятҳои фарох барои рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон, тамоюли бо мароми тавсеяу таҳкими ҳамкории тиҷоративу сармоягузорӣ ва робитаҳои доираҳои соҳибкории ду кишвар ҷалб намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Чинро шарики боэътимод ва калидии худ дар ин раванд номиданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки кишварҳои мо дар соҳаи гардиши тиҷоратӣ нишондиҳандаҳои қобили таваҷҷӯҳ доранд. таъкид шуд, ки ҳаҷми сармоягузориҳои чинӣ ба иқтисоди Тоҷикистон наздик ба $6 миллиард расидааст, ки аз он қариб 3,5 миллиардашро сармояи мустақим ташкил медиҳад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои аз ҷониби Тоҷикистон дар самти ислоҳоти иқтисодӣ ва сохторӣ ҷиҳати ҷалби сармоя ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои сармоягузорон амалишаванда андешаронӣ намуданд. аз ҷумла таъкид гардид, ки соли гузашта дар кишвари мо қонун дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ дар таҳрири нав қабул шуд. ба андешаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин санад василаҳои муосири дастгирии сармоягузоронро пешбинӣ намуда, кафолатҳои иловагии ҳуқуқи ҳифзи сармоя, содагардонии расмиёти маъмурӣ ва густариши ҳамкории давлат ва бахши хусусиро тақвият мебахшад. боид ба дигар имкониятҳои ҷалби сармоя андешаронӣ намуда, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон ва татбиқи тарҳҳои коммуникатсионӣ дар кишвари мо барои ташаккули долонҳои нави нақлиётӣ, энергетикӣ ва робитаҳои байниминтақавӣ созгор номиданд.
ذکر کرده شد که در سال گذشته به اقتصاد ملی به مبلغ قریب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردید که حدود 900 میلیون و یا 12.5% آن از جمهوری مردمی چین می باشد. اطلاع داده شد که حالا در تاجیکستان بیش از 300 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ عمومی تقریباً 13 میلیارد دلار عملی می گردد که در بسیاری از آنها شرکت‌های چینی همچون پیمانکار اشتراک می‌کنند. تا امروز در تاجیکستان بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی در ساحه‌های مختلف اقتصاد فعالیت دارند. از برتری‌های کشور برای سرمایه‌گذاری یادآور شده رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که تاجیکستان دارای اقتدارهای بزرگی گیدر انرژتیکی بوده از روی این نشان دهنده در جهان جای هشتم را اشغال میکند. در برابر این در کشور ما ذخیره‌های فراوان کندنی‌های فایده‌ناک از جمله معدن‌های نادر و مهم و متال‌های از لحاظ استراتژی مهم به مانند طلا، نقره، مس، لیتی، سرمه، روح و ولفرام کشف شدند. تشکر دانانهای معاصر نقلیاتی و اقتصادی در حدود تاجیکستان برای پیوند چین و کشورهای آسیای جنوبی با خاورمیانه عامل دیگری رشد همکاری با کشور چینی همسایه معنیداد گردید. محترم امامعلی رحمان توجه شرکت‌های چینی را بر رشد اقتصادی سبز، استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی و تکنولوژی‌های معاصر در تاجیکستان جلب نمودند. در ساحه صنعت امکانات‌های وسیع کشور برای تأسیس کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های استخراج و کارکرد معدن، متالورژی، صنعت کیمیا و داروسازی، اینچنین صنعت سبک معرفی گردید. تشکیل زنجیره‌های پررأی ارزش علاوه شده و رشد کارکرد عمیق اشیاء خام در داخل کشور همچون یکی از هدف‌های استراتژی تاجیکستان نامیده شد. در کمپلکس اگروصنعتی از جمله استحصال و صادرات محصولات از جهت اکولوژی تازه سمت مهمی رشد همکاری با تاجیکستان عنوان کرده شد. ضمن سخنرانی محترم امامعلی رحمان توجه شرکت‌های چینی را به ضرورت و اهمیت تأسیس مرکزهای لوجستیکی و کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی برای صادرات جلب نمودند. محترم امامعلی رحمان همچنین اوید به مسائل وابسته به رقم کنونی، رشد ذهن صنعی، فعالیت 5 منطقه آزاد اقتصادی که برای رشد موفقانه صاحبکاری و تجارت شرایط و امکانات‌های وسیع و مساعد پیشنهاد می‌کنند اندیشرانی نمودند. امکانات‌های رشد ساحه سیاحی از جمله طبیعت بی‌نظیر، عالم نباتات و حیوانات، یادگاری‌های تاریخی، شهرهای باستانی برای سیاحی اکولوژی، کوهنوردی، سالمگردانی و فرهنگی نیز تأکید گردیدند. در فراورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد معرفی فضای مساعد اقتصادی و امکانات‌های فراخ تاجیکستان شرکت‌های چینی را به همکاری فعال و وارد شدن به اقتصاد رو به رشد و توسعه کشور ما دعوت نمودند. بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ملاقات با شرکت‌های چینی وزیر تجارت جمهوری مردمی چین وان ونتائو، رئیس کمیته مساعدت بر رشد سودای بین المللی چین رن خانبین و راهبران و نمایندگان یک قطار کارخانه و شرکت‌های عظیم چین که دارای نفوذ جهانی میباشند سخن گفته اندیشه‌ها و پیشنهادهای سودمند به میان گذاشتند. از روی نتیجه‌های این ملاقات و گفت و شنیدهای میان شرکت‌های تاجیکستان و چین بیش از 50 سند همکاری که جلب بیش از 8 میلیارد دلار آمریکایی را به تاجیکستان در نظر دارند به امضا رسید. قسمتی از این سازشنامه‌ها از جمله در دایره فورم تکنولوژی‌های اطلاعاتی با عنوان رابطه‌های صاحبکاری رقمی تاجیکستان و چین به موافقه رسید. من رئیس شورای دیرکتوران هولدینگ زیف شهر سوجا پروینسیای جنگسو می باشم و یکی از قوی ترین شرکت ها در ساحه استحصالات متل کنسترکسیون آهن‌های وزنی و کارکرد محصولات آلومینی در شهر سوجا پروینسیای جنگسو به شمار می‌رویم و ما در یکی از قوی ترین شرکت ها
дар топ 500 ҷумҳурии халқии хитой вуҷуд дорем. Чанд ҳафта пеш ба тоҷикистон сафар доштем ва аз меҳмондории халқи яъне меҳмоннавози тоҷикистон хеле миннатдор ҳастем, ки моро бо сатҳи баланд қабул карданд ва дар бораи вазъи иқтисодию пешравии тоҷикистон чӣ хел пешрафта истодааст ва тоҷикистон чӣ хел дар вақтҳои охир чӣ хел ба ин хел сатҳи баланд пешрафта истодааст ва ҳама соҳаҳо тараққӣ карда истоданд. Мо дар оянда ва ҳозир бисёр нақшаҳои зиёд дорем. Мо ҳам имрӯз дар арсаи сафари пешвои муаззами миллат, яъне роҳбари давлат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ки ба ҷумҳурии халқии чин сафар доранд, бо кумитаи сармоягузорӣ ва амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон меморандум имзо кардем, ки мо дар вақтҳои наздик бояд ба сохтмони заводи металлоконструксия ва коркарди маҳсулотҳои алюминӣ ба миқдори яъне ки дар се этап сохта мешавад, бар миқдори қариби $80 миллион амрикоӣ мо оғоз менамоем ва мо дар оянда барои пешравӣ ва иқтисоди тоҷикистон саҳми худамонро хоҳем гузошт. Я основатели, руководители бизнес-консалтинговой компании Huahe International, также инициаторы и основатели экономического альянса «Шелкового пути». В общем, в первой половине дня мы уже подписали соглашение с Таджикинвестом по сотрудничеству. Фактически мы с этой организацией, также с ТББ, с другими организациями уже много лет работаем. Наше направление – это инвестиционное сопровождение, торговый консалтинг, помогаем продвигать межрегиональное сотрудничество. Мы проводим и выставочные деятельности. Между прочим, в истории мы проводили в Таджикистане тоже масштабную выставку китайских товаров. Мы ежегодно отправляем много делегаций в Таджикистан. И в будущем мы будем еще проводить еще форум, выставку, деловые поездки. Ну и конкретно по инвестиционным проектам, по торговому сотрудничеству, по региональному сотрудничеству. Мы всегда держим тесные контакты с вашим посольством в Пекине. Обсудили много актуальные, хорошие вопросы. Да, я только что уже говорил, да, мы уже подписались с Таджикинвестом соглашение о сотрудничестве. Но здесь и главное – это инвестиционное сопровождение. Ну, в первую очередь, конечно, привлечение инвестиций из Китая. То есть не только привлечение, а также и профессиональное сопровождение, чтобы они могут более цивилизованно, безопасно выходить на ваш рынок. Ну и другие направления, торговые направления, как я говорил, межрегиональное сотрудничество тоже помогаем. Компания ТБ уже с 2005 года уже начали свою деятельность в Таджикистане, и своими складами осветили развитие Таджикистана. Мы получили большую поддержку со стороны правительства. И, при случае визита уважаемого президента в Китае, и это дает нам большую уверенность для дальнейшего расширения инвестиций в Таджикистане именно. Мы будем под руководством уважаемого президента и поддержку правительства Таджикистана. Мы еще будем расширять наши работы в Таджикистане именно и устроить побольше рабочих мест и, соответственно, повышать уровень экономики Таджикистана и сделать достойный вклад в развитие экономики Таджикистана. Я думаю, что в этот раз, в этом случае, при встрече обеих лидеров государства будет дает плодотворный результат, и в разные отрасли будем укреплять связи и бизнес между двух государств.
наша компания TBE будет еще активно вот это в разные отрасли будем активно инвестировать и работать и сделать свои инвестиции, в том числе и энергетические отрасли, и промышленные отрасли. Я представитель совета директоров компании Watcher Capital. Сегодня утром мы совместно с Министерством энергетики Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве. Наша компания намерена инвестировать в Таджикистан в строительство ветряных электростанций мощностью 2 гигаватт. Общий объем инвестиций составит около $1,5 миллиарда. В настоящее время мы ведем предварительные работы по строительству подстанции на 500 киловатт и линии электропередач протяженностью 400 километров. Объем инвестиций в данный проект составляет около $560 миллионов. Работа уже активно ведутся. Первый инвестиционный проект солнечной электростанции мощностью 2 гигаватт. Мы планируем завершить подписание всех документов уже в этом году, после чего приступим к строительству. Полное подключение к единой энергосети. После ввода эксплуатации ежегодно будет вырабатываться 5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это позволит решить проблему дефицита электроэнергии в Таджикистане в зимний период и станет мощным импульсом для экономического развития страны. Второй проект – строительство подстанции и сети электропередач напряжением 500 киловатт. После завершения строительства он станет важнейшим транспортным коридором для передачи электроэнергии между севером, югом, востоком и западом Таджикистана и внесет большой вклад в решение энергетических проблем республики. Я представитель компании Shandong Tianhong Technology. На следующем этапе мы планируем построить в Таджикистане производство тяжелых грузовиков и прицепов. Сначала мы откроем завод по сборке KD комплектов, затем постепенно перейдем к полноценному производству. Прицепы частично будем изготавливать в Китае в виде полуфабрикатов, доставлять в Таджикистан и собирать на месте. Отдельная часть производительных работ будет выполняться непосредственно на территории Таджикистана. В стиле китайской застройки мы создадим комфортную, благоустроенную среду для проживания. Компания Юки инвестирует $150 миллионов в строительство элитного жилого комплекса площадью 500 тысяч квадратных метров. В составе комплекса предусмотрены паркинг, детский сад, школа, больница и вся необходимая инфраструктура. Жилой комплекс рассчитан на проживание 10 тысяч человек и будет предоставлять комфортные условия для жителей Таджикистана. 11 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر دولتی به جمهوری مردمی چین رئیس شورای دیرکتوران سیتیس گروپ کارپوریشن لیمیتد سی گوخوا را به حضور پذیرفتند. در رفت ملاقات مسئله های توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بررسی شد. جانب‌ها به دورنمای تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های اینفراساختور، لوجستیک، بخش بانکی، صنعت و ساحه کوهی توجه خاص ظاهر نموده بر راه‌اندازی همکاری سودبخش علاقمندی خود را تاکید داشتند.